Саламатсыздарбы, урматтуу Куланөк көркөм сериалынын көрүүчүлөрү. Сиздерди келе жаткан 9 май майрамыңыздар менен куттуктайм. Ошондой эле Рамазан ыйык айында кездешип жатабыз. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Биз күткөн күн да келди. Биз убада кылгандай эле конкурсубузду жарыялайбыз. Биздин конкурстан 3-чү орунга Асел деген көрүүчүбүз ээ болду. 2-чи орунга Ганистер уруу аттуу аккаунттуу татыктуу болуп табылды. А баарыңыздар кызыккан 1-чи орунга Динара Такырбашева аттуу көрүүчүбүз татыды. Ордуңуздар кут болсун. Жеңүүчүлөр 5-чи сериябыздын төмөнкү жагына телефон номериңиздарды каттап коюңуздар. Биз өзүбүз байланышабыз. Ушуну менен конкурсубуздун 1-чисин жыйынтыктайбыз. Дагы конкурс улана берет. Кимдер каналга каттала элек болсо, каналга катталып, коңгурочону басып коюңуздар. Сиздерге көңүлдүү көрүүнү каалаймын. Emne oldu? Bas beri, bir geç. Gel beri. Kokuyor, ne oldu? Başım yarıldı mı? Ay, ne oldu aynamayın değil. Ballar beni uçtun o. Baş ver, gel, gel ver, gel. Ay balam ay, kim beni uçtun aynamayın. Araç. Başım canım. Döndürüp etmeliler uğraşmaya, karaçı. Aldı balam ay. Emnege mütüfem akıldın. Karaçı. Kadır. Ah. Akıl çıra balam. Kapı kalan turvay. Vay çoğun kolda dur, gözüm cırılıp kalsın ne olur? Mına. Çıra. Kodur mına, karıp şey. Katıp kaptıraya vay. Kodur mına bir kere az kaldı. Mına. Bu aç. Mına ki, aynen. Vay çoğun kolda dur da gel. Aynen de avaylasan bulmokta. Karaçı. Kanda katıp kalgan turbay mı? Ay. Hazır balam, çıda. Bir-iki günde жақсы olup kalat. Akın. Çıda balam, çıda. Karaçı. Oh.
Kanat gel ama gel dur. Dur bak yürü çay içe bak yürü. Yürü kanat. Hadi bir gideyim bizi dur ama dur. Yürü bak çay iç ki. Çay içe bak bak tekrar otur çay içtin de. Kam çağımdan otur çay içe bak. Gel bak kanat çay içe bak. Çay içe bak. Gel kanat çay içe bak çay iç gibi. Allah maydan sipap var yeniden sam sipap diyor ceyla. Diyor ceyla. Ay bana. Daha sinirlerin ortasında bas otur. Ben koyup vereyim çayını. Daha tam kafayında ortasında. Me. Ne var? Ceyla. Yok öyle kaptır. Gel oğlum. Nandan çaydan iç oğlum. Maydan sipap ceyla. Züleyce, ne sabahla oldu? Milli atasar.